ikaze ukurikiranye Raza Media TV. Boneraho no kugusuhuza aho uherereye hirya no hino ku isi. Abari mu mujyi wa Kigali muhawe ikaze. Abo mu majyepfo kandi namwe ntitubibagiwe. Mu ntara y'Amajyaruguru aho uherereye hose mu turere twose tugize iyo ntara, nawe wiyumve mu ikaze. Abo mu burasirazuba namwe kandi ikaze murarihorana kuri Raza Media TV. Abo mu burengerazuba ho za Nyamasheke na Rusizi ndetse no mu tundi turere tugize iyo ntara namwe mbahaye ikaze. Raza Media TV kandi mukomeje gukurikira. Uyu ni umwanya noneho twabageneye mugenda mukurikiramo bimwe mu byasohotse mu binyamakuru. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ngo ni ibiki byasohotse mu binyamakuru kuri uno munsi tariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025. Iki ni igice cya mbere kigize iki kiganiro, aho dutangiye muri ubu buryo, aho tugiye kujya tugenda tubabwira amwe mu makuru agezweho ndetse n'amakuru akomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye. na Raza Media TV rero muri aka kanya, aho tugiye kureba ngo nayahe makuru yiriwe avugwa kuri uyu munsi. Ahangaha ingingo ngufitiye nuko FARDC mu mirwano ikomeye yabaye kuri uno munsi yahitanye abarenga 7, abandi benshi bagakomereka. Iyi mirwano yabereye mu ntara ya Ituri, aho yahuje ingabo za Congo FARDC ndetse n'inyeshyamba zo mu mitwe yibumbiye muri Codeco ndetse n'indi mitwe. Intambara rero ikaba yatumye abaturage bamwe bava mu bice batuyemwo batangira guhunga intambara. Ni nyuma yuko bari barahungutse n'ubundi bagaruka mu byabo, bari baravuyemwo ubuho n'ubundi bahungaga. Intambara zikomeza kugenda zishyanirana, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo za leta y'iki gihugu FARDC. Kandi nanone ngufitiye indi nkuru itangaje. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye we ahangayikishijwe n'abagabo batakibasha gutera akabariro. Aya nayo ni amakuru yakomeje kugenda aca mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye byo mu karere. Evariste Ndayishimiye ku kibazo cy'abagabo batakibasha gutera akabariro yakigaragaje ubwo yimikaga umuyobozi cyangwa se guverineri w'umujyi wa Bujumbura.
Evariste Ndayishimiye yabigarutseho ubwo yagezwagaho ibibazo bibangamiye cyangwa se bikomeje kugariza abaturage bo mu ntara ya Bujumbura. Bamubwiraga ko abaturage cyangwa se bamwe mu bagabo bugarijwe n'ikibazo cy'ubusinzi, aho biyahuza inzoga zikomeye cyane ndetse zikaba zituma abagore babo bakomeza kugenda bashakisha abapfubuzi. Ikibazo cy'abapfubuzi rero ari mu gihugu cy'u Burundi murumva ko kirugarijwe, abo abagore bakomeje kugenda bashaka nyine abasore bagifite akabaraga nyuma y'uko abagabo babo nabo bahugiye mu kunywa inzoga zikomeye zirimo n'izishobora kwangiza ku buryo abagabo basigara batabasha gutera akabariro. Murumva rero ko hari mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitameze neza. Mwibutsa yuko muri iki kiganiro buri kumwe na Razateke ikugezaho byose ndetse ku bufatanye Raza Media ikaba yumvikanira neza aho Razateke ikorera hano Igikondo CGM kuri ADPR. Ushaka kutugana neza ni hano muri parikingi ya ADPR Igikondo CGM, aho dugukorera ibikoresho bitandukanye birimo amaketo, amapasi, televiziyo, telefone. Iyo telefone yawe uri kundeberaho muri aka kanya ishobora kuba ifite ikibazo ariko wari warabuze umuntu ugufasha gukemura icyo kibazo. Ubu ndahari ku bwawe. Ushobora kugana Razateke ikagufasha gukemura ibibazo byose ufite mu bijyanye na elegitoronike. Mumenyesha ko kandi ushobora no gutunga umutekinisiye w'ibintu byawe mukajya mukorana umunsi ku munsi. Nta handi rero wamukura ni muri Razateke. Mbere yuko duhina rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, reka mbonereho no gusuhuza bamwe mu basore n'abagabo bagura imiti yo gukuza igitsina. Nanabibariza iki kibazo ngo ese ninde wakubwiye yuko wakuze ukarenza imyaka 10 ukageza imyaka 20, wageze imyaka 25 ukumva yuko ari kuzagura umuti wo gukuza igitsina cyawe? Aho ibi ntibyaba ari bya bindi by'abapfu biribwa n'abapfumu? Ubundi ntiwarenza imyaka 17 igitsina kitarakura ngo uvuge ngo kizakura ugejeje imyaka 30. Komeza rero ujye ukurikirana ibiganiro bya Raza Media TV ukanda subscribe ndetse ukora share, nkumenyesha ko kandi ushaka kugira ikiganiro wageza ku bakunzi ba Raza Media TV, mikoro irahari twarayikuzaniye. Ngwino ubane na Raza Media TV. Wakoze kubana natwe kuri uno munsi.